To je tematska izložba, a tema je ekološka, ljubav prema prirodi i zaštita prirode. Izložba je specifična i po likovnoj formi koja je na njoj zastupljena, to je mail art. Međutim, pored svega ovoga možda se ipak može učiniti neobičnim to što u novosadskim razglednicama govorimo o jednoj beogradskoj izložbi, ali povod postoji i povod je taj što je ovu izložbu priredio jedan novosađanin, umetnik i likovni kritičar Andrej Tišma. Gospodine Tišma, dobroveče i dobrodošli. Recite nam za početak kako je vama kao pojedincu pošlo za rukom da priredite jednu izložbu na kojoj izlaže 375 umetnika? Pa, dosta teško mi je pošlo za rukom. Naime, projekat je trajao 3 godine do svoje realizacije, a ja sam tada, dakle pre 3 godine, poslao 500 poziva na razne adrese širom sveta. Takođe neki strani časopisi i neki naši su objavili poziv da umetnici šalju radove na temu Priroda daje. Dakle, jedan gde će da odraze svoj odnos prema prirodi. I tokom jedne godine radovi su stizali i, kao što ste rekli, 375 autora je poslalo svoje odgovore. Dakle, u proseku svakoga dana te godine neko iz sveta je mislio na taj projekat i nešto poslao. Tako da se skupio jedan jako lep broj radova, vrlo zanimljivih i raznovrsnih pristupa, ali onda je predstojao jedan velik posao finansiranja te izložbe i monografije koja je prati. U najavi smo pomenuli da je to izložba mail arta. Možete nam nešto više reći o toj likovnoj formi? Da, pa ja sam o mail artu već dosta govorio i pisao tako, pošto se njime bavim već skoro 20 godina, ali evo i ovom prilikom da kažem da je u suštini to umetnost komunikacije, razmene, jer 60. godina kada mail art nastaje, u stvari u svetu je uočljiva jedna velika otuđenost savremenog čoveka, uprkos naglom razvoju medija, komunikacije, satelita, televizije, kompjutera, ali upravo izgleda to vreme je učinilo da su ljudi izolovani i umetnici kao najsenzibilnija bića su uočili tu opasnost i odlučili, verovatno, to je nekako spontano nastalo, da iz svojih ateljeja, iz galerija izađu, to jest da počnu da komuniciraju koristeći najčešće poštu kao za sada ipak najsavršenije sredstvo komuniciranja na daljinu, jer pošta može da stigne do najudaljenijih krajeva sveta, čak na severni pol ili ne znam, u Afriku, dok telefonom ili kompjuterom ne možete komunicirati sa svakim. I dakle, to je suština mail arta, komunikacija među ljudima. I, dakle, nije važan sam rad, njegova vizualna neka vrednost, nego sam taj odnos među ljudima, saradnja širom sveta. Postoji nešto što se u vezi sa ovom izložbom mora primetiti, što je sve nas posebno radovalo, što nas je radovalo i kada je bilo reči o festu, a to je da se u ovom trenutku na našem prostoru desila jedna ovakva izložba. Pa jeste, to je inače san svih mail artista da se stvori jedna globalna, planetarna kultura bez granica i upravo jedan od rezultata ovog projekta je i to prevazilaženje tih barijera nacionalnih, kulturoloških, ideoloških. Dakle, ja sam baš juče rekao, u Beogradu ova galerija je sad trenutno centar sveta, jer tu su se stekli radovi, ideje, poruke ljudi iz čitavog sveta, iz 30 zemalja. Dakle, na taj način smo pokazali da je komunikacija još uvek moguća i tekako, i to su sve ljudi koji upravo se bore za tu povezivanje, to na nekom kulturnom, umetničkom planu. I za kraj bih vas zamolila da nam kažete kada će se ova izložba preseliti u Novi Sad? Pa izložba nakon Beograda će biti prikazana u Zrenjaninu, a očekujem da će za Svetski dan zaštite prirode, 5. juna, izložba biti svakako u Novom Sadu, kada će naši sugrađani moći da je vide. To je bilo sve, zahvaljujemo vam se na razgovoru. Hvala.